Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kasta na ti biyag! Pakasaritaan, ang nakaabulan, dagiti nagtutuma pagtang iti biyag! Ano sirigen, ket makapalit! Ngem mangipaimet iti ubog ti pagwadan! Kasta na ti biyag! May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center ken daytoy nga estasyon. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. No anya ti inmulam, isumet ti apitam. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Kung nagpaiso ti balay nga ipaparamid mo, idaw. Ay katuwa na. Dakdakkel nga amang ngam ti basit abalay mo, tansaw. Iso ya. Naglawa ken napintas ti floor plan na. No kayat mo, umay ka, tay pakita ken ka ti perspective view na. Sanon. Iso ti ko nam, di iso. Apay lang ipakita. Ne. Apay akas lang makaluksaw ka matay ni timbagak. Ni, sana, idaw. Sige, inakon. Ang mga no makasingakan ka, tansaw. Makapasor. Apay, masapol nga tayo nga ibagana pa ilag. Paasaw at tao. Maluklok-sawa ka talaga, Alma. Ay, anya ayat ti pakaluksawam. Para day talaang makaluksaw kan. Kasano? Langsot dahi dyan nga idaw. Ipampanakil na kiti kanya kung di pala yung ipatpatakder na. Kat agpay sumat adakkel ti balay papaaramid da. Maluksawak nga raod. Ay na, umapal ka man siguron, manong. Angam, saan anasayati kasta? Mapanyukit din iwarwaras iti sabali at tao ti luksaw yaw. Una, tapno maamuan ti amin ti kinalastog ng agsasaw. Ay na, padpadakkelan nyo lang ti basit abanag no kasta, manong. Ay, si Kaedo. Apay ngay, apaglaslastog mo kano kinitanso ti papaaramid mo abalay. Nagkunamay? Nitanso akasinsin mo. Iso kano ti iwarwaras na iti kalugaran tayo. Anyamot day dya taon? Saan kumot nga ilang langsot Tagpay sumot adakkel ti paparamid tabalay. Masapul pa'y ayang amin, amapan mo ibagakan kwa na ti kasta. Ay katuwan bakit? Bareng no agagit mat, kat agurnong taon, iti pagpaaramid na't balay na. Wen angam sa bali nga rod tinagawatan ni Tanso iti imbagam. Bay, amon Amok nga dati kwarta malma. Mabaling ka da, saldahan pa lang ti sanikwa. Dahil tayo luti ti kahit ko asawan. Oray 30,000 lang. Pangustaran nyo iti kwarta ay, manong. Agpaaramid kayo mat iti balay. Saan? Ibangkok, Alma. Tap na damot mo ako na kwarta ka. Anya? Ay, manong, di mo pa'y lakat trabahuan ti dagam. Mula amlaangan iti natang. No di mo kahit asaldaan, saan lang? Isaldak lang iti sabali. Ay, sige. Siya kung timang salda iti lote yaw. Daw, magpautang ka man iti kwarta. Anya? Ay, just kiday ti tao. Ibagbaga na naglastogak, ita umutang. Awan na pulos ti kwarta ka. Awanan ti gatang ko iti, maisahan ko abagas. Ay, kwa, da kwartang agpaisaw, itangdan kaw, katagitag karpinteraw. Amo matay, di pa inalpas ti balay may. Pangasin mo ito na daw. Awan na pulos ti nabati a kwarta. Mano ay ati masapol mo? Kuha ko ma. 5,000 pesos, daw. Anya? Imutang kada kayo ni Manong Tanso iti bagas kang kwarta? Kat no kahit itid ko lang, idinapan alawas iti kwarta na. Anya, kat na imbaga na kanukin nila kay ko nga awan apulos ti kwartana. Nga oray binting lako ma. Anya? Iso ang pinautangan ni Edo iti 5,000 pesos. Kansa nga 10 kilo ti bagas idi kalman. Una yan, ti aramidan ti kabsat ko. Kat no dakkel agad at tinted ko kan kuana. No kasta nga rod, langsutan na lang nilakay ko. Tapno makautang iti bagas kan kwarta. Ay sus, saan ang mabalin?
Isubli na ti inutang na. Masapul mi unay ti kwarta, alma. Tanso, imayak ta umay kusingiran ti inutang mo kada kami. Anya? Kat no idilaan kalman nga imutang ak kada kayo. Ita, singaran na kaon, Susan. Isublim kanyak ti 5,000 nga inutang mo. Kastamot ti bagas. Anya? Kat nadamat gayam kwartam. Sino mo tinag ko na? Ay sus, di kan aglibakpay. Ibagbagam alangsot at tao nila kay ko. Ngam si kamot gayam taglanglangsot. Sa anak naglanglang south. Agpaisot ibagbagak, Susan. Awan na pulos ti kwartak. Isungorog na umututangak. Nakamuntan. Oo na yan. Si kapay ti daganas na nga agungat tansaw. Kasano? Kasingaran na mo tadagos. Bayadam nga minen at ti utang mo, Manong. Adamot kwartam. Imbangkok nga rod amin ti kwartak na intan mo. Isong awan na pulos ti kwartak. Anya? Ibang kum ti kwartam sa kanto umutang iti padam a tao? Kastala ti biyag, adin ka. Ay, adamat nga min kwartam. Ngam apay akas tapay lang ti aramidam, Manong. Mas dawak mo't namin No asino tinangibagak ni Susan nga da kwartak. Idin tatawan mo tapulos ti kwartak. Ay, nariga ti agululbod, Manong. Amangan no maisagmak ka iti kastang aramidam. Ay basta, awan ti kwartak. Period. Ay namanong, kunada nga rudan. No anya tiin mo lam, iso ti apitam. Pangaasim mo't atansaw. Awan ipaswildok kadagiti karpinteraw. Awan nga rod ti kwartak daw. Bayadak to ka din adan ti kwartak. Pangaasim mo't tamang sapol ka niti pangalami ti pagbayad mo kanyak. Kisayam mo't ati iduldulin mo akwartam. Nay, nagkunamot nga da iduldulin ka kwarta. Tay tanto mo ngamin, tadidak patpat yan. Ay katagsapol ka nga rodan ay iti pagtrabahoam. Ay, no kayat mo. O may kalaangan agtrabaho kanyak. Ibawas tan ti utang mo. Among may daw, kaya't ko kumamot ay tasing-asing mo. Sorry na lang. Tani, at dati papanak. Sa dinaw? Itangal daw ngamin ti pa nag-apply ko ang mekaniko. Iti balay ti may sa abak na nga datilugan na. Sige man nga raw. Sapay lang kumaata maawat ka. Kapailam ka di. Tiyag trabaho kas may sa mekaniko tanso. Uwan sir, kabailak. Isong awatan dak kuma. Nakakaasyak ngamin unay. Anya? Ulila ko na demang sir. Ag may sak nga anak. Kun awan pa'y ti asawak. Awan ti balay apagawidak tanauram. Sige. Awatan ka tanso. Ay na, agyaman ak unay sir. Sige. Mangrugi ka nga ruday ninton bigang. Alaam amin atuls mo. Ken mangala ka matan, itipat balom Tadito'y ka nagyat. Ay, uwan boss. Kasanuhay lakay, nakasingir kan. Ay, saan pa yung raw? Bakit? Anya, kat no dakkel mat ka no ti kwartana. Nangipipanan na ngay. Ay, kadya ka mo Imbag akpayan niya o may laangan makitrabaho dito. Isupay may kisay iti utang na kuma. Kat, Di na ka no masangaw. Tanapan nag-apply iti trabaho na, kas mekanikaw. ay sus. Talaga alang langsutan na kan ni Tanso, lakay. Iso nga inton maminsan, di kan mamatpatikan ko ana. Mas dawak nga raw. Taapay kasla kaluksaw nakpayan. Umapal siguro Si kanto ngamin, takasla papaapalam ni Tanso. Gaputa makapatakder kan iti dakkel abalay mo. Ay, aklo nagmatkidi bakit. Jak pagaropan. Nga addadakas nga apal na. Isuadinan kaya tagbayad iti utang na. Ay na, unay lakit din ayan ni Tanso. Rumbang kumaa nga aggagat nga rod nga agtrabaho, tapno makaurnong iti pagpaaramid namot iti dakkel abalay na. Mala, bay amon, bakit? Urayan talangay, no kaanong agbayad. Alma, ate. Makaamo ka pa lang dito balay Nay, apay, Manong. Sa dino ti papanam. Pumanawak pa lang dito balay. Tapno di nakit umay sing-singiran dito ni Edo iti utang ko kunkwana. Di mo pa'y lakat bayadan ngamin tapno malpasan. Adamat kwartam. Alma, kasano pa amamatid ang awan na pulos ti kwartak ngay no bayada kung utang ka. Anya nga ro ti aramidam ijay ngay. Ag nagadak pa lang iti balay ni Boss Markaw. Jay pagpayak akas mekanikaw. Sige, Manong. Bayam. Tada kamin to iti anak ko ti mangdalos iti balay mo.
Oh, dito'y kan istakrom amaturog Uray ta nalawa mat basit ditaw Istakrom, tagbalin na silit ko dito. Mala, sa nabalay. Tadamat ka mga ingkabil ko dito yan. Isun ati pagidam. Dahito'y mat electric pot. Imparabaw kon dito'y basit alamisaan. Isun ton, ti paglutuam. Iti kaninyaw katag iti asaw. Nalawag. Nalawag, boss. Nasayat launay no kasta tansaw. Anya ngay tansaw. Mayat matlaeng ka day, jay tinarimaan mo alugan. Mayatan, boss. Kondisyonan. Alaim nga rodan tay vacuum. Tadalo sa matan ti unag na, ugasam aneng bag. Agraman ti pilid na. Iti kasta, nadalo sa kitaan, intun umay kitaan jay tao agumatang. Uwan, boss. Sige, tabili nagninida katulong. Tamapan man agugot iti kamutay. Nyamot din di kastaw. Mga anak dito'y basit alamisaan. Arig na nakasangsangog dagiti asaw. Apag isaw. Mangal daw ka na gaya man manong tansaw. Nay, ano day ta nakamallo kong ating nida? Masida ka di day ta? Intad kanyak ni Baus. Itad ko kanukan ka. Lukat ang matap na makitam. Ay, manak nga raw ating nida. Sige, agawid ako. Stay out ak ngamin dito. Ay, naimbag ka pa, ito stay out kagaya ating nida. Ay, sige nga raw, agyaman nak dito intad mo Wan, sige. Anya nga tatili na akong dahito aman lukaw. Ta nakaluban mat. Lukatakban. Na. Kung naklakit din na naimas ama sila. Ugot mo't lagayam ti kamuti. Anyamat na ni Boss Marco. Imot talaga. Ano sa kung atay ti asidain? Oo, naimatan. Nagapgad. Sige, tansaw. Iluter na. Aging ga makaturogat. Lagi din. Awan ti adupay ang ngam-ngam dita, tansaw. Kasano mo tan dahi ti boss? Rinabi mo tan nagpamasahe kayo kanyak. Imbis kumamot makaina na account nagmalmaluma ka nagtrabaho. Nay, hapay ngay. Agreklamo ka man tansaw. Agtala ka man dita. Kung nablan na sino ka, kat amok mo't lang ti kasasad mo itibiyag. Rusan nagapukan niya, awan ko may tinatalgad ang kasasad mo. Sige nga raw, boss. Masayang kayo tan. Inton bigat, itadyo ko man ti sweldo kiti makabulan na panagtrabaho ko dito Tagawid akmat. Anya, siyaktibos mo nga mandara na kiday. Itad kontulan, kalpasan ti 5 atawan. Anya? Iso adinak lang langsutan akasta Sayang mo ti sweldo kiti makabulan. No pumanawak-latan dito. Iso na lang, tako naman ni Boss Marco. Akalpasan ti 5 taon, sana itad ti sweldo. Kalokwan. Imbag kumaa, nada pinirma ka kontrata ta isaw. Ada ka barbaro alugan ang nagsardang iti batog ti gate. Inakman kitaan. Sino nga ta tinaglugan iti deje ka barbaro akot tsenida? Ti amok lugan ti pagayam ni Sir Dayjay nga injay. Nakilugan mo ni Sir. Adda kanulaang papanandabi Sumulagay mga nagdardar sa pimanaw itay ni Boss Ay, kasla kahit kung taglibas. Kahit kung ti pumanaw dito nida. Anya? Ay, sana? Agpakada kalatakan ni Boss Agbabawiak ngayon may dito. Saan mo't gaya mo nasaya tatao ti Boss tayo? Ay, talaga akas Jenny, Sir. Isungawan ti makapagbayag dito'y amikanikaw. Uray babaw na. Isu asyak. Saan ko akayat ti stay-in? Mala, ituloy mo tararamidam. Tay tuloy ko mo tararamidam. Daw. Nay, si kamot gayam dita, tansaw. Anyang itar aramidam dita. Katno mekaniko unak ni Boss Marco. Sika, apingada ka dito. Ay, kwa. Imayak, kahit ko man akitaan, jay laklako na alugan. Nukas ta. Sika timbaga na kanyak nung may gumatang iti logan. Siya nga raw. Awan samat ni boss mo. Nagdardaras mo tapin manaw itay. Ada ka na ti papanandabit.
Nakasta ka raw. Uraya ka. Kahit, kumusta ka mat nga dito, Tansaw? Medyo nabayag adi kan nagaw-awid ah. Ay, kwa, daw. Dakkel ti parikot ko dito. Mabalin ka di atulungan nak. Ne, apay kumasaan? Nala, ibagam kanyak, noan niya dita. Agyaman nak kang kayo do. Gapukon ka. Intad ni Boss Marco ti sweldo kiti makabulan. Kan pinalubusan nak mutlangan na makawid dito balay. Nagyaman nak kang kaay daw. Awanan niya man na. Inaramid ko lang mo't ati rumbang. No di mo imbaga ngam amonak. Ang mga no di nak pinalubusan day jay. Ngamin, nakaro ti panang tagibasit na kanyak. Imbaga ngamin kan kuana nga ulila ka dimang. Imbaga ka nakakaasyak. Nga agmay-may sa aklangan nga agbibiyag. Kalpasan na, inruruman nakit din. Imbis ko maakasyan na. Inton maminsan nga main, ipagamon tagpaisaw. Di kag lang langsot ah. Tapno, di ka maisagmak. Namiris ko itang tibidot ko daw. Saan gaya mo nasayati lang south? Iso di ka madanagan. Isublik mo tanti inutang ko ida kwartam. Kasta mo na bayadak dahi di bagas nga inutang ko kun ka. Oray ti kwarta nga inutang ko kun ni Alma. At ti pinang saldana iti sanikwak. Isublik mo't langay. Agtrabaho aklangan iti patas. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Nuan yatin mo lam, isumat lang ti apitam.